بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasih sin Allahu Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu hari hindi nasadya inabutan sin suarain. Lagi-lagi in pangadyan hiatud na mo maun kaniyo ganap pa atawa sugpat pa in pangadyan limabay amin pangadyan sipat pangilahan di mga sila kalasahan sin Allahu Ta'ala ring dunya sambil paadlaw akhirat. Sipat si mga sila nagtag-ipon pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala yung pagtag-ipon nila patuhan. Amuin piauna nila ring akatan pakaradyaan nila sabab kal na in pagpapanjari sin Allahu Ta'ala sa barang si manusia, in maksud pia panjari sila magtaat iban magibadat pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na di nga sabab yadto, sila ini yung kialasahan sin Tuhan, lasariha dunya, aula-aula la sa kanila haadlaw na kana. Nasabutan niyo na yung mga sipat nila, naabutan niyo na pasipat in mga sila ini, parman sin Allahu Ta'ala, والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
Indumiban sinadlaw, mangayo sila suhod patuhan. Di sila mangdaak, pahisiw-siw tao. Manghindua sila, sabab diaak sila sinallahu ta'ala, pangayo kamo. Na impangilahan kanila, wallazina yakuluna rabbana. Insipat nila, sindumiban sinadlaw, yakuluna rabbana. Mamung sila patuhan panghindua. O Tuhan namu, naraak mo kami manghindua, manghindua na kami, mangayo na kami kayo. Impangayoon na mo kayo. Ishrif anna al-azab. Tangkisan kami ring hasiksa mo. Tangkisan kami ring hamangi di dunya. Tangkisan kami ring hamangi pangatud. Daing hamangi pangdungog. Daing hamangi suara. Daing hamangi hiwal simpito ang gauta barang. Amuyan mga anak po impiangayo nila patuhan. Sindumiban sinadlaw. Bang mayan sila masalamat. Sinsiksa diha dunya. Simpit na riha dunya. Aula-aula. Yari nakita niyo na libot. Kaya hapaan nakita niyo. Simpit na, wala kaya pipit na nindunya, biya simpit na hamasa na tuwin. Nain sila ini. Yaduna rabbahum. Nangayo sila patuhan sindumiban sinadlaw. Impangayo nila patuhan, Rabbana syrif anna, utuhan namu, tangkisan kami. Palayo kami renga siksa sin jahannam. Inna azabaha kana gharama. Kal na in siksa yan. Daiman laziman. Siksa di magpuntay, di maghublaw yung karaingi niya. Way kapaguyan. Hindi adunya ini ang pagkapakuyan sintao. Inadlaw susungon tumag na halawm simpakubulan. Wayroon na mga anak po la mafar. Way nakapakuyan. Tumagawa imbar iman usugi bambar iman babae. Hasabab simpang hinduaan nila. Asabab sin pangayo nila patuhan sindumiban sinadlaw. Timatangkis sila, tiatangkis sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ada po ni mga sila bukun bariman. Na yan nakakitaan na to, bukun hat tumangkis, manglamukay. Bukun pahat manglamukay. Magunahan pasimparakala manghi wal-iyadu billah. Ada punimbar iman, iingat nila indumiban sinadlaw. Ingkatan panghindua amusin adlaw marayaw. Ingkatan panghinduaan nila sindu marayaw. Kagawa iingat nila how nuridto in waktu sa rayaw-rayaw. Harumiban sinadlaw. Bukon lumuwak na sa jaway ag. Bukon dumuan na sa jaway ag. Iingat na in waktu. Harumiban sinadlaw. Iingat niya in lapal. Naring ha mga lapal. Rabbana syrif anna azaba jahannam. Inna azabaha kana gharama. O Tuhan namu, mangayo kami kay musuhod.
Di mapangayo di nga katantang. Harap damarikay mo. Palayo kami. Tangkisan kami. Dahil diya dunya iwan adlaw al-hikirat. Sinsiksa sinapinal ka jahannam. Siksa sangingi. Innaha sya'at mustakarraw wa mukama. Sangingi dagpakan. Sangingi pagulaan. Amunay na pinal ka jahannam. Waliyadu billah. Sa taod-taod makahula halawm sinapinal ka jahannam. Hapapata si mano siya masanatuin. Si masalima ba yan? Di na ito na mapapata. Sama kawain hamasa na to ini, maparagbos na to, mapapata na to. Habi ita sintuhan, hapalman ni haywan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yan, nagbin ka to taniw injunjungan alaihi salatu wassalam. Iwan si mga sahabat niya, tau Makkah, iwan tau Madinah, iwan singkuliling niya. Hapalman sin Allah Ta'ala, la takunu khataban linari jahannam. Ayaw niyo hinanga. Doong hawabaran niyo. Pinapinal ka jahannam. Naita. Wakuduhan nas wal hijara. Indungul sinapinal ka jahannam. Tao iwan batu. Mga anak po. Magdangul-ngul magtangi si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing kasusahan bang nila mabasten ayat ito, iwan bang nila karunguan in nasihat ito. Ada punin masanato ini, bukun magdangul-ngul magtangis, magdangul-ngul maghak-hak. Biadagbuhos di sila muka. Biadagbuhos yung papata nila, way kabukaan nila. Ing kabukaan nila para kala dunya, hinadlaw susungon, wala sila miwa. Mga anak po, innaha sya'at mustakarraw wa mukama. Bi'sat jahannam manjilan wa maskana. Sangi inapinal ka jahannam. Datungan iwan paghulaan. Maita, indumatong mauniwan simpa maghula doon, sunog. Uwos sunugon buhion. Uwos sunugon buhion. Biya nga jahad tuwing kabuhi nila, wal iyadu billah. Dahil nga sabab yan, bariman usog, iwan bariman babae, kauhaan tagupat ka jam, sindum iwan sinadlaw, na ngayo sila suhod patuhan, hari sila mangdaak, sakawa, ginhawabaran nila in mangayo suhud pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, biyata katutan niyo sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang kita niyo mabasag mangayo sinadlaw, pabasakon kita niyo sinduom. Maita, aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyo si mangindua sinduom hawak tuyan, tay maunsin tuha. Hisiyo si mangayo, hirihil sintuhan. Hisiyo si mangayo kaampunan, ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haun utong din waktu yan, habahari hikatu sindum. Yan mga anak po. Doonhan patawrun nila yung panghinduan nila. Tumunod sipat nila pangilahan. Wasim panghinduan nila. Di sila mangdaak. Baran nila yung mangayo. Sindumiwan sinadlaw patuhan. Wallazina ija anfaku lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bayna dhalika qawama. Yung mga sila ini. In unu-unu na ianug hara sin Allahu Ta'ala kanila.
magsarak ka sila, magmura sila. Lima nila, lima mamura. Daghal nila, daghal mamura. Suwara nila, suwara mamura. Lima nila, ubos kumkum, ubos buklad. Bukon kumkum sadya, bukon buklad sadya. Magkakunahan buklad, magkakunahan kumkum. Mga anak ka po, yarim pa man sinallahu ta'ala, pangilahan nila. Pangilahan kanila. Ija ampaku, apabila sila magnapaka. Apabila sila ianugharaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, karayawan, uno-uno na karayawan, magnapaka sila, lam yusrifu. Impag napaka nila, bukon pag-abbo, bukon pag-arot. Sakawa, magad sila kabayaan sintuhan. Aun atulan sin pagnapaka. Aun atulan sin pagsarak ka. Aun patulan sin pagmura. Aun atulan sin pagjakat. In sila ini, lam yusrifu. Bukon mag-arot. Bukon mag-abbo. Bukon magpakita. Bukon magparungog. Mataudlong na yung kaya pagsarak ka kuring kanila. Hikaruwa, walam yakturu. Wala isab nagmaikot. Bukon ng lupas, nagpataod. Bukon da isab kuripot. Na, maita wa kana bayna dhalika kawama. Imbukon kau manglupas. Imbukon kau kuripot. Amoy miyagad kawa kabayaan sintuhan. Kapag jakat mo, kapag sarak ka mo, kapag mura mo, amuyad to in sarayaw-rayaw kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mabarakat timang dihil, mabarakat in dihilan, mabarakat in panyapyang dihil niya. May tayad to. Inang dihil deng hatuhan, in dihilan deng hatuhan da, in piang dihil deng dahatuhan. In tuna sabut, way kanya misan kusing. Dahing Allah subhanahu wa ta'ala. Imbaran niya ring hatuhan. Intay mangud niya ring hatuhan. In piang dihil niya. Dahing da Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon niya piag arut. Bukon niya piag abbo. Bukon niya piag takabur. Bukon niya iyagading kabayaan niya, sa iyagad na yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, misandahan iubos niya, bangman iyagad na yung kabayaan sintuhan, magduruhon indayaw. Misandahan tiyo-tiyo, bang niyari akaruning kabayaan sintuhan, magduruhon ingi. Taniyo yung mga tuan? Lam yusrifu, wala siya ng lupas. Walam yakturu, wala siya isab nagkuripon. Sa mga kawa, iagad niya ang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Siya na intao, usog marayaw patuhan, bang siya usog marayaw patuhan, usog marayaw siya papagkahini. Mga anak ka po, tayuhan tanim baita sintuhan na kaiwanan ayat. In syaitan banta na to, way pagsulot. Dahil hindi hadun niya sambil padlaw akhirat. Unin pabayta sintuhan kato taniyo. Wasyarikhum fil amwal. In syaitan kikita na to. Iman si syaitan di na to kakitaan. Lamuran kita niyo hapangalta. Lumamud siya, sinuway lamud niya. Wasyarikhum fil amwal. Wetan kita niyo sintuha.
lamuran kamu hatungod pangalta. Uno naman yung pangalta. Bukun sin sadya. Kabun mo alta. Bulawan mo alta. Usaha lupa bay alta. Lumamod siyanin siya itanduna. Umagawa akon na yung tawri magkakad. Biadinin dagbusin panglamod sin syaitan. Kapangalta yan lupa bay. Di mo akaruning kabayaan sin Tuhan. Magpasud sin alta yan iwan magpakuha. Manjarin mo sanin alta yan. Usahon ding hamangi. Manjarin mo san usahon ding hamarayaw. Ing kamatauran harap pamangi. Sin mausahan niyara pamarayaw. Na parman sin Allah Ta'ala. Lamuran kamu sin syaitan na pangalta niyo. Unim maksud. Habang man di niyo maarading kabayaan sin Tuhan. Way barakat sin pagmuran niyo. Way barakat sin pagsarakan niyo. Way barakat sin ununo pakaradyaan niyo. Sabab nakalamud in syaitan. Ayan, Tuhan. Dahil nga sabab yan, imbar iman. Bang sila magnapaka, bang sila magsaraka, bang sila mangdihil. Hirihil sin tuo, di na kaingatan silawa. Ayan, Tuhan. Bukun sila arot, bukun sila takabur. Uno sila, magad sila kabayaan sin Allah Ta'ala. Miyagad man sila kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, duaahan sila si malaikat. Sindumiban sinadlaw, mahapon iban may naat, duaahan sila si malaikat. Hari pa sila makapangduaa, duwaingin duaa nila, duwaingin duaa si malaikat kanila. Wasarikhum pil amwal, lamuri sila. Mga anak po, biyaita sin nabi, kato taniyo, inji matwa Banu Israel. Impit na sa lagu-lagu di matunga Banu Israel, kaya pitnahan sila sinalta. Biyaita yadto, kapitnahan in umatin ni pasalan alta. Nabulak na yung magbakay. Nabulak na yung magtautay anak, pasalan sinalta. Sinbiyayta sin Allah Ta'ala, bukun ni pagbulak, pagsawsawhan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Pagtulong tabang kamu, pamarayaw. Tano yan mga Tuhan, na kaya lamuran man sin syaitan di kakitaan, iban sin syaitan kakitaan, papatahon na to na hindi matuhamasa na to ini. Inang kaparimpunan nagbulak pasalan alta. Inang kapamili nagbulak pasalan alta. In magtautay anak nagbulak pasalan alta. In wala da nagbulak bariman usugiwan bariman babai. Sabab tiyatakbawan nila asal. Parman sin Allah Ta'ala, inna ibadi, sabunal-bunal to dimmat tan nagtagipon ka ako, miyarad sing kabayaan ko, laysa laka alayhim sultan. Di makarausin syaitan. Di makarausin syaitan, parintahon nila yung akal, parintahon nila yung napso, parintahon nila yung syahwat. Di makarausin syaitan, akalan sila. Di maita parman sin Tuhan, inna ibadi in mattanim pagtagipon kako laysa laka alayhim sultan. Di mo sila kapamarintahan, di mo sila kapagbayaan. Maita wa kapa birabbika wakila. Cukup impangandul nila. Jukupin tawakkal nila. Jukupin pangakad nila. Pakain. Pakabayaan sin Tuhan nila.
Iagad nila man ing kabayaan sintuhan nila. Way makasasaw kanila. Way makaligap kanila. Way makalaong kanila. Laysa laka alayhim sultan. Di mo sila karausan pamarintahan. In akal nila, in napso nila, in syahwat nila, nangangarap ti mataalok pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak po. Na, wasyarikhum fil amwal. Manglamod-lamodin syaitan. Pasabarang simpangalta. Uno pa lamuran si syaitan. Wal aulad. Anak apo. Ay Yahudi, piasasara ni anak apo. Inanak nila babae, bang mabudyang na may nang putagwalo. Biya naman kibugit na sinina. Ka nakaulong na si magatul ni kay mo. Kuma ako sinatul ni ko, magbanta na ako iban ikaw. Aw natul ni mo, aw natul ni ko. Kadi kuno yan, biyadag busupuhan sin mano siya dunya ini. Sabab piagbabantog nila, milikan, amunin siya ingat-ingat. Piagbabantog nila, milikan, huwag na misan buhok, scientist. Amin scientist nila, pagliki-likian. Medin lang ni kayo ng scientist, sinula misan siya na ungas. Tibo kung misan mahawin ilong nila. Nasin scientist, maingat. Di nila recognize maingat sila. Sa recognize nila, amin mga yadto. Amin magliki-liki kanila. Amin manglaki-laki kanila rumadlaw. Yastahji'un. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mangdupang kanila, mangakal kanila, diurupang sila, diurupang nila intuhan nila, di nila marupang intuhan nila, di nila marupang imbarimang. Wal aulad. Lamuran sin syaitan ninanakapo. Napila ninanakapo biyong piyasaran nila. Hindi da pasaran. Dahon nila magluko ligad dumiwanadlaw. Amurain anak apo si mga bariman. Baita, bunga sin jantong nila. Imbukon bariman, bunga sadya sin sarap nila. Kaya sarapan sila. Imbariman, bukon sarap. Amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Bunga sin jantong nila, rin nga sabab yan. Dahon nila magluko ligad. Abang mandi makalamu din syaitan na pangalta nila. Bang mandi makalamu din syaitan ha anak apo nila. Uno pa yan imbita sin Tuhan kato. Wa'iduhum wa ma ya'idumus syaitanu illa gurura. Janjian kau sin syaitan marayaw. Misanin janji sin syaitan mangi nagi mo marayaw. May takya sarapan kau. Kiuwan kau. Naglami-lami kau. Tayan mga Tuhan. Wa'idhum. Akkalan kau. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Injanji kay mo sin syaitan. Imbaita kay mo sin syaitan. Wayroon marayaw, misan biya kusing. Wayroon marayaw, wayroon bunal, misan biya hanglo. Siya imbunal. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan mga tuwan. Imbiyay ta kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila na to iyagad, tuslih alaqataka ma Allah. Dumayawin palsugpatan mo patuhan. Ay ikaw maglawag sin palsugpatan marayawhan tara sin taywan tao bugtuon niyara. Di mo pa bugtuon niyara muna. Di na lang na makarihil ka ako karayawan. Di na ikapaglagi. Bugtuon ta. Madto kita kanila. Inbar iman usog. Hiyatul nila in palsugpatan nila.
bainahu wa bainallah litush'ira bilajjatil imani wat tauhid, supaya nila kana naman illa nabsin magada kabayaan sin Tuhan. Ampay sila lanabiatud, masarap ay simud, masarap paging paisan, masarap panapsu, masarap pasahwat. Ampay mga bariman, litush'ira bilajjatil iman wat tauhid warahatul qalb. Kana naman nila inlanab sin pag-iman. Kana naman nila inlanab sin panghinunggal hakabayaan sin Tuhan. Kana naman sinatay nila indayaw para sa in kamatauran lanab asimud. Lanab asahwan. Day da. Inlanab ha pag-iman, iba na panawhid, dumi ba nadlaw sa lukay mo buhi. Dahil nga sa babian mga anak po. In sumunod sipat nila, pangilahan na to. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. In sila ini. Wala sila nagtuhan duwayng ting Allah Ta'ala. La ya'buduna ma'allahi ilahan akhar, bal yuwahidunahu. Bangsa dyan mga muslimin na dunya bihaon, tiutukan nila ng buok, amin nag-ihlas sila. Naggugulal pa kaniya barima. Naggugulal pa kaniya nananawhid. Naggugulal pa kaniya miya makadasara. Kain kulang kabus. Kulang pa kabus pa. Way naghihilas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lialamuranda sing kabayaan niya. Lialamuranda sing kabayaan simbakay niya. Lialamuranda sing kabayaan nila. Lialamuranda sing pag-isun-isun nila. Way nag-ihlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'budun Allah haqqa ibadah. Yung pag-ibadat nila bang man aun kabayaan nila. Bukon pag-ibadat, makada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sim mga kanabihan, iwan sim miyakad kaniya. Biya na sin nabi, iwan sim miyakad kaniya, inakiniya katutan niyo. Sabda niya, khairun nasi karni. Bangka mo mga subo, hinda siyon siya rayaw-rayaw manusia, amunain ako iwan sin miyakad kako. Unim hati niya yadto. Urul kamu. Urulan niyo. Di tuan urulun sintaw sa mag-isun-isun. Punon na tulong ninakal na to. Pungon na to inang ingat na to. Punon na to ingenious na to. Lumag sila raawa. Bukon punon pataalukon pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sakawa punon nila, pataalukon nila pamasa. Mga anak ka po, ubus na biyayta sin Nabi. Biyayta na kaniya sin Tuhan. Udu ila rabbikum. Balik sadya kamu pakabayaan sin Tuhan niyo. Nagtutuhan ni manusya, wirong mabaya panal ka, pasulga kataan. Kaginisan na yung Tuhan nila. Nagtuhan na sapi, nagtuhan na batu, nagtuhan na kaginis-ginisan, nagtuhan na ginis babarapa. Dahil nga sa babian, ulong sin Tuhan, nagpara siya nabiwan rasul, magbayta ini marayaw. Khairun nas. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya rayaw-rayaw manusia. Karni amuin aku iwan simyakad ka ako. Maita tuslihu alak
Naparayaw nila in palsug patanhan tara sinipon iwan tagipon. Biya din indagbusin pagparayaw na. Kaya naman nila, litus ira biladzyatil imani wa ta'a. Kaya na naman nila, indayaw para sahan simmagad harukun iman unum iwan harukun Islam lina. Bialis kat sintaw, masarap lang niya, amin magad simbiyay ni. Sayang tuan. Wallazina la yaduna ma'allahi ilahan akhar. Katan kanabihan iwan karasulan. Imbeta nila patuhan, ma lakum min ilahin ghairu. Panagnaan pada akan sintuhan na umatini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Mga kamu manusia, tunggalan niyo sa dyan pagtag-ipon niyo patuhan. Ma lakum min ilahin ghair. Talian niyo marayaw. Pikilan niyo marayaw. Bang niyo kahagarunin, nagpapanjari ka niyo Tuhan, nagpapanjari silangit iwan lupa Tuhan. Ma lakum min ilahin ghair. Namayta ka mo magtuhan dugay. Apala ta'kilun. Nakapakay ni nakal mo. Ay mana si nakapakain, di niya tuwi, paagarunin nakal niya pakabayaan sintuhan niya. Paagaron niya pag-arut-arut niya. Paagaron niya pagtakabo niya. Paagaron niya ingat niya. Dahil nga sa babiyan, kano-kano sa... Napunin kita niyong patanta, harap pagkabayaan sintuhan. Sindong iwan sila. Nag-agat-agat sindong, nag-agat-agat sila. Napalatas sila. Panganal kami. Dahil nga sa babiyanin akal mo, para papakabayaan sin Tuhan mo, bukun paharapon mo, pakabayaan sin napso mo, pakabayaan sin syahwat mo. Harap pakabayaan sin Allah Subhanahu. Lagi nalayas mo, kung lalangin mo pagtakit mo, dalam amad tumulong mapuasay dito ang di katot kani yung mga sila na kauna rin katot kani unin ba isa nila yan pagawbukan nila katot kurang-kurang dia susah. Program mereka melakukan ini wakaran kabayaan, iwan sing kabayaan. Daing kabayaan mo, iwan sing kabayaan nila, balik kamu pakabayaan sin Tuhan. Uno yan mga tuan. In pamungka to taniw si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yamalan nila. Kaya nga mga yamalan nila, tiap-tiap adlaw. Yamalan sin tawag yung tiap-tiap adlaw. Kaunin ay silpon niya. Dahil ha mga paamalan ka to taniw sindumiwan sinadlaw tuwin taon. Bukon mahunit sa kiyawnitan ng tao. May ta kiyawnitan, di niya karuning kabayaan sintuhan niya, hinakaroon niya kabayaan sinakal niya. Narisa kita niyo ni matibuok, sabab kanya nagdarapi kila. Kanya nagdara napso. Sa bangyan, piyataalok na to, pikilan na to, napso na to, pakabayaan sintuhan, mataayon. Uno yan tuan.
ay niulog pa sa launen tuin. Hamok na nga to, tilawatu kitabillah. Basahan niyo, sindum, ibang tinadlaw, insulat sintuhan nun kanyo. Apabila nyo yan biasa, kabatukan niyo, hauno ka mo nagkamali. Apabila nyo yan di basaw, tayungin yung baita sinan. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alay. Yung Qur'an yan, bang mo iagad, dumayaw kawhadun nga, iwan dumayaw kawadlaw ako. Ang muri akaron, nagmula na kaw. Matawad na tuan, nagmula. Unin nagmula yan, naksidin, bukon, labi rin si naksidin, natuwad tungki. Al-Qur'anu hujjatun laka wa alayk. Yung Qur'an yan, amun kaya kahagad mo yan, bang mo yan iagad, sumanyang kawhadun niya, iwan sumanyang kawadlaw ako. Apabila mo yan di akaru, matuad tungki. Biya sing katuad tungki, sing Yahudi wan Nasara, iwan biya sing katuad tungki, sing Syaitan. Ini karua. Panasbi kau patuhan, sinta tasbihan beta kayo mga Quran. Udhkurullah dzikran kasira. Ini katu patauran pangdua mo ay kau mangdaat. Murah-murahan mga tuan. Into nasabot yadto. Amod to iniamalan sin mga sila nakaw na rin kato. Tanyure nga mga amalan nila. Mataod pa sa nga mga amalan nila. Sindum iwan sinadlaw. Magbasa sin sulat sintuhan. Magpataod sin dikiran, iban magpataod sin pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, tubtob na rin ito, miyabot na yung wakto na ito. Uuhon na ito yung barand na ito. Uuhon na ito yung nyawalihon na ito. Pataalukon na ito, pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo imibog sin mga kita na ito. Sa inkayruhan na ito, amin pagpairog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kato taniyo. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.